Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azami Syauki. Saya perwakilan dari kelas 62 yang akan berpidato dalam bahasa Arab. Nama saya Alia Sofia. Saya perwakilan dari kelas 63. Saya akan berpidato dalam bahasa Inggris. Nama saya Muhammad Turnisi, perwakilan dari kelas 61. Saya akan berpidato dalam bahasa Indonesia. Siyadatu Raisul Madrasatil Ibtidaiyatil Islami, Siyadatul Asatiz wal Asatizah, Siyadatul Walidi wal Walidati wal Asdiqail Ahabbah. Awalan, hayya bina nashkurullah alladzi qad a'tana ni'aman wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadha as-sabahil mubarak. Thaniyan, as-salatu was-salamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad arsyadana minal kufri ilal iman billahi. Ayyuhal hadirun nas-su'ada fi hadhil fursati tsaminah aw kulli minal asdiqa'i fil fasli sadis. Uridu an alqi ba'dal kalimati taliyah. Uridu an ashkura syukran katsiran ila jami'il asatiz wal asatizah lianna hilalun hadhihi as-sanah hum qad yu'tina jahidahum wa ufakkiruhum hinaman yadibna wa yu'allimuna al-ulum alladhi nahtaju ilayhi wa nad'u Allah 'asa kulla 'amalihim wa taqatihim yakunu bi 'ibadatin jariyatin wa jazakumullahu khairal jazaa. Ayyuhal asatiz wal asatizah, narju minkumul afwa min qalbinal amiq idza wajadtum minnal akhta'i wal jarhu hatta yaj'alukum ghadban wa suhtan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, wala nansa an narju minkum aidan ad-du'a linastati'a an nastamirra dirasatina hatta tahqiqu ala aminiyatina. Amin. Akhiran, rubbama kafaitahuna kanaibun asdiqa'i fil fasli sadis. Idza wajadtum minnil akhta'i arju minkumul afwa. Honorable our Principal of Min 14 Nor Aceh, Honorable all my teacher, Honorable all the administration staff, and all my beloved friends. First of all, let us praise to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala because of His blessing
we are able to come here to attend the farewell ceremony for the student of Min 14 Nor Aceh, the academic years 2022 and 2023. Secondly, salawat and salam be upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness into the brightness. Ladies and gentlemen, in this good opportunity, I stand here to represent all the students to give a valedictory speech. I am so sorry. Firstly, we would like to say thank you very much for all my teacher of Min 14 Nor Aceh, who have taught, educate, and guide us from the darkness into the brightness. Secondly, we would like to apologize to all of my teacher, administration staff, and all the elements of Min 14 Nor Aceh. Please our mistakes. Thirdly, especially to our parents, we would like thank you very much for all my support. I think that all my valedictory speech, I am so sorry for all my wrong words. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang saya hormati. Penghormatan saya kepada Bapak Ibu Guru Madrasah Ibtidaiyah yang saya hormati. Penghormatan saya kepada Bapak Ibu Wali Murid yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati atas limpahan rahmat dan curahan kasih, khususnya di pagi yang berbahagia ini. Salawat dan salam senantiasa kita hanturkan keharibaan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam, teladan bagi seluruh insan. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mewakili teman-teman kelas 6. Pertama, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru yang selama ini telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam mendidik dan membimbing kami, serta mengajarkan kami berbagai ilmu pengetahuan yang kami butuhkan. Mudah-mudahan segala perjuangan dan pengorbanan Bapak Ibu Guru menjadi amal ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami tak lupa pula memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru apabila selama ini kami membuat Ibu Guru kesal, kecewa ataupun marah karena kesalahan dan kenakalan-kenakalan kami. Dan yang terakhir, kami mohon doa restu kepada Bapak Ibu Guru dan juga kepada Bapak Ibu Wali Murid agar kami bisa melanjutkan sekolah hingga cita-cita kami tercapai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi
Hadirin, berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Berikutnya kita akan bacakan kembali peserta wisudawan.